Chingri Harino Legacy of Recipe. Aju Jingu Me Sunday Katumrada Aka. Cycle B. Ninkan Nungli Legacy. Ili Patop Shanghai. Chi Paugapamaning Mane. Paugapaba. Ili State B Jail Kali Kalila. Mahaimi Mane. E Kalata Lungli. Narhai kala patob hai. Kalata hi iwi ningne. Iwi prasane. Iwi manglane. Iwi malung kamloa ping katatane. Hi ina machukwiye aya achon thang chang mang. Chingu misra ka tuhaira kasai. Acha thaika mashui akali. Ina thengwi kahai ali samkhangrok tharan. Hi ina iwi khlatawi all data le operating sada le fuye gaji tuka khui ili kaswirak matakhak miye. I thada thui kahai chingum bingle al rarsang haire gaji ina Malay hawe. Ka kazan katava. Awi kathar reality chili. Ina thada. Klatali mukirar tuwe. Thada le siki kigichi. Saklak hawe. Kachia. Le sikhwai hi khan darkar saye. Kala ina khan sada. Malay samane. Khan hi alung shongli mashakmi kachithe le sikhwai darka satchau kachiyane. Kala chishuna khan hi le sai. Khan hi aina ana ogutwili rada ituming zaili ringe. Khan china le sikhwai ali mayami. Pare kagzapingli Morega punga pingli kagaza kala nota kahaya li. Chihuti gachivana thang gachida kahang seha shemali ana ringe. Shalo o Israel proho itume virahi proho amange proho nawi virali nawi uglung hupta aina. Nawi mangla hupta aina, nawi ning hupta aina, kala nawi yang pangshap aina lisi plungki kachini. Deuteronomy 6:4-5. Ana vrivrali khan total aina lisi, kala khan chili, itumi kongnai no bingli lisi kwai, itumna darka sai. Achiwe kapapingna legacy gala khan lung chiwe kana lak kahai theba kashaping insights at least kathumangla chikadli khare khan na khi khalila mangnar tit mane amubing aina dangda wanau na thingphangli nganar tit ta leakha Ana mape thailak mare. Kachi kathana vrivrali le shikwai paaka. Hi khanli mang aina shashape. Reverend Master Ekartna. Awi sermon akali. Thaiba kashab hi hili chikat mili. Vrivra hi legacy saiko rovi tungli. Kala lesi thek ngai wi tungli. Lang may the clay wi wang. Hi lesi ngai lovable maning mane. Chitha ka akhana kathada vrivrali lesi plung rekla. Na vrivrali ning malayla lesi plung re. Kachia chithadak sada nawi mangla hi ning malay mane
kala mental activities psycho rowi aina free ne kachia nawi mangla hi ning thada operating sad leya kha aina tangda kya ka sangda sagasa images are moving kala representations muhut kasaping leye kha a moving hi leilakha aina tangdaba hi angasaili kasanga ping intermediaries lay kala intermediaries ngasaili kasanga ping khle aina tangdaba akha khangsa oneness nor simplicity icham jamkahai malay mane kala chiwi wang aina nawi mangla ning saikoro kamashai ngasaprungre be bare of all mind kala chile ning malayla leiphlungre nana vrivrali legishi ahi vrivrane gachi viwang or ning or ami person or amune chiaka psychology johota hau ki gizine chitha kha nana ali kathada lishire na ali lishi plungre ahi ane gichi takkam ramaning mane ning maning mane ami maning mane amu maning mane kashenga a khani ni psychology aina khangate ane gachi hiwi lungli itum khi khawi aina khi khala maning makhaning katang makhwai yale ngapum ngasak hau ki gichin kakhani yale legacy hi thare pure kala mamang khaumane undefiled Brirawi wang itumi legacy mang hi khanli ang yung kakane ji jisigijia kya khwe hakmate ngasasare Jishu na scribe aim gathemali ngahan kaka ngahan kamamanda Leviticus angrum shange 19:18 na khalatali thada nuwi khongnai naulila na leshire legacy hi hiaka kathar kaji kathali leshi khwai maram reasoning darka masamane e khalatali leshi khwai maram reason darkar makasa thada legacy hi maramli phaisin sasi gijia thui ka haiga or now the wiga then it has lost its freedom element chithai sigijia hiwi khan amachak hi sman ka haine chishu pamon khare sada awi legacy hi thare kala mamakhaw mane hi katha pangmon khare itumli leiplung kikichi matik kasa ngasaye kathara khayon makhle kamakhaw magazanga morei ka phung pingwi aina ngate mi kahai kzingram bingli chimei hai Hebrew 7:26 kagathumali horna sakmi legacy mange Sishu aina Krajan kasa ain kathema ali horna sak mi kahai china Sishuli pong sake kachia ahi rivra ungrami aina matada lemane kachi Mark 12:33 kala ain kathemana Psalm 47:9 quote sada kala tuyar kasam aina ana kahang rivrali
kala khongnai noli legacy hina lang me kharda kachuya kajikat ping kala phuka phaya ping psychoroli matik same khare kachi ali ning horkhang sag hi ungshok mi ala chishuli heilakha pangmaida hangda klechia kate pingwi wang legacy kala machukhida khan aina khokrum tharan amichi rali kala khongnai noli kala khalatali ngarai kacha marshun intensity china leshi khwai free ne itumna thada kupsang lakha arewa itumna mahan pai itumwi legacy hi khan wi aina pharaga khwika kala itumi khan hi itumi holka khwi wi aina pharaga khwi kla kichi itumna la mahan lui pai itumna vrivrali kala khongnai noli kachangkhat aina society akasada legacy ga kachia itumi legacy he tharak akha if it is pure itumne mirin lively khyasi re respect sare kala hiwi kakhlata maphrarang gachi angang nauping wi aina her kahaya khraraping wasungda psychorona okti hili kakashunga dignify apam sambang sarre itumna hak mai khan mang ringpha sasigijia itum phatobli manar haimane itum khalatli kala katay pingli directly or indirectly khan wili khangatu movement hi kha sange kha ningkhmi khani jishuna tharmik hai aina itumna kachangkhat actually become enlightened hornga sak hai ngasa shape kala khan aina leshi khwai hophoke itumna sa se raikhamataya kala luk mashana varivra nawi khami manga aina nawi masit khamasit tapingna nali matikasa khamashunga kala mashot khami odram chikat mili mayamilo itumna saha sali kachia nana ngasidmi kahai pingchi sampang khwai itumna manga phokla thakta yamwarino nawi naumayara itumi proho Jesu Christa ana ring da kala mong da khle mangla katharali khangarum ra akhawi manga aina amen